زید میگردانده است که برای تمام مسلمان ها یک نعمتی بینهایت بزرگترین خداوند همین یک سال به یک ماه تحفه خداوند ماه شریف رمضان بوده است. برادران عزیز، اکنون یک چیز همیشه مختصر باشدن گفته میگذاریم. هر یک ما و شما البته ضرور ماه شریف رمضان تمام میشوند، عبادت هایی که ما و شما انجام میدیم خداوند درگاهش قبول گردانده پذیرفته درگاهش گذرانده باشد. اکنون بعد ماه شریف رمضان بعضی حالت ها می شود که حاضر هم شده است آنهایی که مسجد نمی روند، عبادت نمی کنند، از راه خداوند دور هستند، فقط زندگی گفته می دوند، لیکن نمی فهمند که این فرصت های غنیمت بودگیشه، کارهای رفتارهای ناشایسته و دست می زنند. خداوند هر یکی ما و شما آفرید، چقدر زندگی به سر بردن و امر کرد و حق خودش را بیان فرمود در کلام ربانی خودش. حق الله و حق العبد میگویند، حق الله و حق بندگان. که روز قیامت وقتی که روز محشر هر یکی اولین آخرین جمع آورده می شود میگویند سوال و جواب اول بین بندگان می شده است. خداوند میفرماید که حق خودتان از همدیگر بگیرید گفته همه به بینهایت احتیاط شدن در کار بوده است که روز قیامت همین که آدم ها در موندنشان میگویند. بعضی ها میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله یک مثل کوه بری ثواب که میآیند مفلسان در حق مفلسان بیان میفرمایند بانکروت شد میگه انا میخواد همون روز به کوه بری ثواب که میبیان، لیکن یک فرصت به از ثوابشان هیچی نمیماند، با گناه دیگران میگیرند گفته بیان میفرمایند. یک حدیث مبارک و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثال میگن، اینها بارها گفته گذشته بودیم لیکن تکرار شدن باز میگوییم برای اینکه خاطر رسان شدن. بعضی ها ممکن نه نماز با آمادگی هستند نشوندگی اکنون میشنوند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میدارند که لتعدون الحقوق الى اهلها یوم القیامه حتی یخاد من شاد الجلحای و من شاد الخرمون. انا همین دو گوسفند مثال میبرند که روز قیامت میگن داده میشود حقوق هر یک شخص به دست خودش میگویند، مثل آنی که دو گوسفند مثال میبرند که یک شاخدار بود در این دنیا، دیگرش بیشاخ و آن شاخدارش زده عذاب شکنجه میداد. همونجا میگن دعوا میکند بیشاخش، خداوند به شاخ میدهد، پس میگویند زده از خمار میبراید. خداوند میپرسید است که تو راضی شدی؟ میگوید میگفت است که راضی شدم. پس خاک شو میگو. پس گفتن که حیوانات خاک میکردن. همونجور کافران عارضی میکنند میگن که برای چه خداوند کاش که ما آدم نه انسان نه یو حیوان میآفرینید همه خیلی خاک شده میرفتیم. گفتن عارضی میکنند لیکن به عارضشون نمیرسد. گفتن انا همون حالت پس انسان ها را ما و شما را خاصتا امتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله آغاز اول میشود میگویند که سوال و جواب میشده است. همونجا هر یک شخص یک کسی میبرورن منی فلانی پسری فلانی خود نام آدم و نام پدرش که نامبر کرده میشد میگوید کی من چی دعواش است. یک کس میگوید میگوید که پروردگار را همه مندد اما فلان خود پول گرفته بود بوده به نداده گرفته برفت همون گران تیفته دعوا میکند. میگوید صاحب گرفتگی آدم میگفت است که خداوند باید دنیا ما هیچیم نیست، من دوست گوریام من چی میتونم گفتگی نه بادگی آدم میگفت است که ثواب بتید همون پولش رو موافق میگویند ثوابش گرفته داده میشود. یک کس بیاد دویان شخص بیاد همینطور یک کس انجامش گرفتگی مالش گرفتگی یک کس تشنان دادگی زدگی همین دنیا و همدیگر ناراضی شده و رفتگی. برای همین میگویند که همه دنیا و یا دیگر راضی بودن در کار که روز قیامت بنده درمانده نشود. میگویند که همدیگر را راضی کرد در رفتن در کار. میگویند یعنی همونجور پس از آن چی میشد که یگان چیز باقی نمیماند. دیگر شخصی که میبیاد میگوید است که پروردگار این عمل قرضدار بود و میگوید که هیچ چیز باقی نماند، ثواب هم نیست، نمازهای خواندگی نیست، خیرات و احسان همش ادا شد. همینجور پس میگوید است که گناه من گرفته بود که همین گناهش گرفته ایستاده همین سبب عملهایی که این دنیا و انجام داده دیگرای را انجام ده حقشان گرفته یا از ترازو یا دیگر کارها که یا بعضی ها من گرفته پول میگیرن و گرفته میبرن که گویا که همه که صوف میشوند بیچاره پول دادگی آدم پول بیتیان به دست اخ خوش دویده میگردن گرفته نمیتونن سالها با خود سالها گذشته میبرن.
بسیاری آمده میگن که همون مولوی یک چند کس آمده همین مسئله که چخیل موضوعات شتیم وای پول میتر نمیتر برنامه نمیگن اندکون به نمی حالت ها و روز قیامت به نهایت سخت آدم در مورد بشت است که همه احتیاج شده نمو در کار همه دنیاگی و همدیگر راضی رضا کرده ایستاده قرض ما باشد قرض ما تیم یک کس رنجانده باشیم رفته بزرگ پرسیم فرصت کنیم غریبا من کمتر باقی ماندشم باقی مانده با شده یک کس با شما رنجانده باشد از گناه و گذریم که شخصی که میگویم گناه یک شخص را میبخشد اون که قرضش را میبخشد میدانید که همون داده نمیتواند محتاجمون مسکین یا فقیر است همون با راضی که شدید خداوند از شما راضی میشد یک کسی گناهش بخشیدید خداوند گناه شما مغفرت میکرده است یک نعمت‌های بی‌نهایت بزرگ است خداوند تو عبادت ما درگاه قبول و مستجاب گردانی قاضی الله عبد محمد دنیا و هر یک اهل جبهتان که ساخر شدن به خودت نصیب دار گردانی اخیر کارم و خودت به خیر گردانی پروردگار الله خیر و حافظ و هو ارحم الراحمین رحمتك یا رحمت الرحیم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله راسته صف پرگی نماز است الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سمع الله لمن حمده الله
سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. الله نماز تراویح. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم فاسقون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم يرتدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
والله بصير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وشماعل عن اليمين والقعائد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت
كنت منه تحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يوم يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله جاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه حكيم عليم. الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم بزرگان عزیز، الله تعالی به شکر که همین شب باشه به ختم به حیاتی ما رساند. ما در یک دهه قرار داریم که همین دهه خاصتا به مستجاب شدن دعا نزدیکتر است. اصلا گیریم دعا همش قبول. انشاءالله بنده با یقین دعا کند، با اخلاص دعا کند. وقتی که الله تعالی برای بنده هاش بعضی از وقتها، بعضی از شرایط های دادگی که اگر انسان بنده دعا کند، الله تعالی دعاش قبول میگرداند. الان در همین دنیا 7000 زبان هست. 7000 زبان هست همین دنیا ده. لیکن هر همین زبانی که همون مردم دعا کند با زبان خودش، با میفهمیدگی خودش، الله تعالی دعای همون شخص ها رو قبول میکند. حتی اینکه علما خدا رحمت کند
وقتی که گفتن که همین نماز اگر ما خونیم نماز نفلی باشد دعای توجیه کنیم دعامو قبول میشد نه ان شاء الله قبول میشد چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما وقتی که در سجده میریتون دعا کنتون اینجا نگفتن که دعای توجیه کنتون عربی کنتون روسی کنتون نگفتن بلکه گفتن که دعا کنتون برای همین وقتی که بنده در سجده میره دعا میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فإنه قمین ان یستجاب لکم زیرا اینکه نزدیک است که دعای شما برای اجابت شده میشه اما وقتی که انسان اگر سجده و رفتگیرنده بسیار دعا میکنه ان شاء الله الله تعالی دعاش قبول میگرداند و یکی از حالتهایی که انسان در نماز با دعا کند دعاش قبول میشه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفتن که پیامبر خدا پیش از سلام ما اگر دعا کنیم دعا قبول میشه میگفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما همین صلوات فرستادیتونو بعد همین ثم یتأخر یعنی که اون چیزی که برایش خودتون اختیار میکنتون از دعاها دعا کنتون یعنی مثال همین اللهم اغفر لي ولوالدي ولاستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات دعا میکنیم همین دعایی که دیگر دعایی که علما برای ما همه یعنی که تعلیم دادگی یعنی دعایی که میخواهیم دیگر دعاها باشدن دعا کنیم اگر ان شاء الله پیش از سلام پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اون چیزی که در اختیار داری دعا کن دعا قبول میشه و یکی از حالتهایی که انسان پیش از نماز دعا کنه و یکی از تعلیمات های پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میگفتن که بعد نماز شما دعا کرده گویتون که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک خدا رحمت کنه بعضی علما گفتن که تحملت یعنی تحمل کردم همین انالیز کرده بودم سخن همین رسول الله صلی الله علیه و سلم از همین دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر بهترین دعای نیافتم پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده چی گفتن که پروردگار یا الله اعنی من به یاردم کن علی ذکرک یعنی بر ذکر تو وقتی که اگر انسان الله تعالی دعا کند و ذکر الله کرده باشد اگر از گناه دور از مصیبت دور از پرابلم های زندگی دور چوه چون که الله تعالی گفت که فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون وقتی که شما من ذکر میکنتون منم شما های چون میکنم ذکر میکنم یعنی اینجا به معنی که وقتی که انسان دعا میکند الله تعالی مولا همراهش است برای همین کسی که اگر دعا کرده گفت که پروردگار رو من به یاردم کن برای ذکر کردن دومش گفت که برای شکر کردن وقتی که الله تعالی نعمتاش میده بنده شکر میکند الله تعالی گفت که لئن شکرتم لازیدنکم وقتی که شما نعمتهای من دادگی اگر شکر کنتم من نعمتم زیاد میکنم برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده گفتن که پروردگارو برای من یاردم کن تا اینکه ذکری توی کنم و شکری توی کنم و دومش گفتن که و حسن عبادتک پروردگارو توی همین خیلی زیبا کده عبادت کردن و من به یاردم توی کنم یعنی عبادت خوشرو کده با زیباگیش با همه خشوع و خضوعش توی عبادت کردن و من به چاکون یاردم توی کنم برای همین پیغمبرو بسیار دعا میکردن یعنی مقصد از همین دعا چیزی دعا از همین فایده همین که برای نفع آوردن برای هر یک خودمو فایده آوردن و این شومی ضرر از خودمو دور کردن برای جلب نعمت یگان نعمت برای دست آوردن و از یگان چیزی ضرر رسان یگان چیزی بد دور شدن برای همین ما دعا میکنیم همون به از همین دعاها چیزی فایده گفتگی نمده وقتی که پیامبر رو دعا میکردم همین یک دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر گفتیم و دیگر دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگم که هر روز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه کرده بودم یک آدم در اومد مسجد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله ای رسول الله ادعو الله پروردگار ما دعا کن الله تعالی ما باران کرد
گفت که هلكت الاموال و انقطعت السبل ادعو الله ان یغیثنا. پروردگارو گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن و گفت که رسول الله گفت مولها ما گفت همش از سالیان هلاک شده است. و انقطعت السبل یک جا سفر میکنیم گوییم شترانده آب و اوقاتش نیست سفر کردن نمیتونیم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که دعا کن ما الله تعالی باران تیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه روز جمعه کرده بودم راست اومده چوکا پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا پرسید. اصلا گرید وقتی که امام خطبه کرده استند باید انسان گپ نزنه نشدن. حتی اینکه آدمی که گپ نزن گفتگی هم اگر همین گپ گفت از همون روزه اجر یعنی جمعه ثوابش محروم میشه. از همون روز جمعه ثوابش محروم میشه. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که امام برآمده خطبه کند وقتی خطبه امام با گپ نزنید. لیکن وای شخص باشه دیگر راست برآمده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت دعا کن. برای همین علما گفتن که وقتی یک شخص در درست امام به مباشرتان یگان چیز پرسید دیگر اجازت پرسید کو تمام پرسید گفت که پروردگار رو دعا کن که ما پروردگار باران کرد. سنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده گفتن که اللهم اغیثنا پروردگار ما باران ته ما باران ته اکتساب چوکدم دعا کرد. وقتی که دعا کردم انس رضی الله عنه میگن که من میگن همون روز همون جانده بودم میدیدم که قسم به الله فوالله ما رأینا الشمس سبعة ما یگان روز افتاب هفته که همون روز ما میدیدیم افتاب کشود یعنی آسمان کشود بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دعا کردم همین دعا کردگیشان آمده 7 روز ما با آیه افتاب ندیدیم. 7 روز باران بارید. همون روز هوا کشودگی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشان براشته چاکدم دعا کردم. وقتی که هفته آینده و پیامبر صلی الله علیه و سلم با جمعه که اومدن و همون شخص اومده گفت که پیامبر خدا دعا کن هلكت الاموال و انقطعت السبل ادعو الله ان یمسکنا. پروردگارو پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که گو دعا کن پروردگار که مولهامو هلاک شد آب قطع شده است. رها لای بستگی یک جا سفر کنیم سفر کردن نمیتونیم اکنون باران گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشان براشته دعا کرده گفتند که علی الاطعام والبطون والضرار اکتساب دعا کردم پروردگارو تو خودت همین باران‌های طرفی کوه‌ها و بر ولی همون زراعت‌ها و بر ولی همون درخت‌ها و بر اکتساب چه کردم دعا کردم. چون باران همون اسم رفته چه کرد بارایی میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم و حدیث انس رضی الله عنه. یعنی مقصد از اینجا همین که وقتی که پیغمبرها وقتی که دعا کنن دعاشون قبول میشه. یا اینکه یک از ابو هریره رضی الله عنه آمدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم مادرشان گپی ناسزا گفتن آمده گفت که پیامبر خدا مادرم دعا کنید مادرم مسلمان شدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اللهم اهدی امی ابی هریره اللهم اهدی ابی امی هریره گفتن پروردگارا تو این مادری ابو هریره هدایت کن مادری ابو هریره هدایت کن. وقتی که دعا کردم وقتی که ابو هریره خانه‌شان ما رفتم در نکشادگی شدم پیش از درآمدشان مادرشان گفتن که در نکشو من هوبازی کردم. وقتی که هوبازی کرده شدم هم تو برآمده گفتن که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. شهادت میدهم که نیست معبود حقیقی مگر الله تعالی خودش و محمد فرستاده و بنده الله تعالی فرستاده ایمان آوردم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تمیخل دعا میکرد. یا اینکه یک شخص بنی دوس از یمن اومدگی بود. یک شخصی بسیار معلومات دار بود. طفیل دوسی گفته که یک شخص وقتی که مکه میدر آمد مشرکای مکه گفتن که تو وقتی که اینجا میدروی گوشت پخته مونو یک شخص بر اومدگی که همیشه گپ میزند که مولاتان رو آورده میتیفتن. و گفت که من گفت پخته گوشم رو نمیمونم. من یک آدمی که گفت معلوماتم عالی میفهمم چیزی گفت من گفت هر کسی قبول نمیکنم. گفت ایستاده وقتی که در آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم که هم صحبت شد اسلام قبول کرد.
گشته ایستاده سوی قومش به یمن بود رفت و گفت که پیامبر خدا گفت من رفته اکنون گفت قوم دعوت میکنم. وقتی که رفته قومشون رو دعوت کردن یگانتش اسلام رو قبول نکرد. یگانتش اسلام رو قبول نکرد. گشته آمدن پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که پیامبر خدا قومم یگانتش دعوت من قبول نکرد، اسلام رو قبول نکرد. دعا کن و باید دعای بد کن. سبب او میگن که پیامبر خدا وقتی که دسته برداشتن ما فکر کردیم که هلاکتی دوس اکن هلاک شد ادا گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم سانی دستشون رو برداشتن دعا کردن گفتن که اللهم اهدنا دوس و آتیهم، اللهم اهدنا دوس و آتیهم. کسی سه بار دعا کرد. پروردگارا خودت همون قوم دوس همون یمنی های چوکن هدایت کن و هدایت بیار کن. تو نمازیگر 100 کس شده آمده اسلام قبول کرد. دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای همین وقتی که پیغمبر رو دعا میکردن دعاشون قبول میشن. ما سوال میشد که ما کو پیغمبر نه دعا کنیم دعامو قبول میشد می؟ البته دعامو قبول میشد. الله تعالی قرآن میگه که وقتی که یونس علیه السلام از کیت نجات داد گفت که و کذالک ننجی المؤمنین. ما گفت دعا کردن یونس علیه السلام آخرش به الله تعالی گفت که ما مؤمنایم انمی خلق ده نجات میدیم. چه خلق ده نجات میدیم؟ وقتی که دعا کنن دعاشون قبول میکنیم. برای همین مؤمنان وقتی که با اخلاص دعا میکنند الله تعالی دعاش قبول میکند. پیشی امام احمد به یک شخص اومد و گفت که شیخ گفت مادرم دعا کن 25 سال بیستری گفت کسلش یعنی شاو خسته نمیتونه خواب رفته است. امام احمد خدا رحمت کنه گفتن که اجعلتنی نبیم، تو من پیغمبر گمان کردی که من دعا کنم دعام قبول میشه. بیچاره ناچار ایستاد و گفت مادرت به خودش دعا کنه چون که وای کسلی بیستری که های بیمار که های دعاش کند و الله تعالی به نزدیک دعاش قبول میشه. وقتی که وای گشته رفت شاگردشان تو نگاه کنن امام احمد دعا کرده است. چشمشون رو بالا کرده، ایستاده سرشون رو بالا کرده، زبانشون گشته است. سکین شاگردشون آدرسشون خیست و پیش وای شخص رفته ایستاده وای راهنده بود. گفتن که امام احمد تو رفته آمد گفتن دعا کرد، گفتن دعاش قبول میشه. ابشر تو من بشارت میدم. گفت ایستاده رفته بشارت دادن. وقتی که خونش رفته هم تو میدان آمدگی شد مادرش چا کرد؟ درک شده ایستاده فرزندش قبول کرد. 25 سال بیستری بود، بیمار بود. یعنی مردای صالح همیشه دعا کنند اگر دعاشون قبول میشه. برای چی که امام احمد گفتن که تو منو پیغمبر گمان میکنی؟ تو اینکه مردم از درجه مخلوقیت از درجه آدمیت بلند نبرد همین گپ گفتن وقتی که گشت دعا کنند. برای همین یعنی مردای صالح مردمای گذشته بسیار دعا میکردن. برای همین همیشه بود غنیمت نزدیک است برای دعا کردن. یعنی اجابت شدنش به نزدیک است. ما باید دعا کرده باشیم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رحمت پروردگار توفیق بده تو عزیزان اهل جماعتان در رحمت قبول و استجابت کن. تمام اهل جماعتان خداوندان آنهایی که برای رضای خودت دعا میکنند از شخص طلب میکنند دعاهاشون مستجاب گردانی پروردگار. با شما شب‌های و روزهای معیشتی رمضان به طاعت و عبادت گذراندن و نصیب دام گردانی. الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین برحمتك یا ارحم الراحمین. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فما وجدنا غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوه فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الله من حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فإنما أنت بربك بشاعر ولا مجنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون. يوم يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فذرهم يخوضوا حتى ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون. يوم يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي فيه يسعقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. من المشفقين فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.
فلله الآخرة والأولى. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأنه أضحك وأبكى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم فكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم واصطبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبه فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم برائر
الزبر أم يقولون نحن جميع منتشر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة إشاء ما سنة ما تراويحنا وجميع صلاتنا وتقصيراتنا وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نموذج ويتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة إن شاء الله، وتراويحنا وبترنا، واعف عنا مع جميع نقصاناتنا وتقصيراتنا، ولا تجزل بها وجوهنا وكبر ودگار طاعت و عبادت اهل جماعت و درگاهت به قبول مستجاب کرد. بندگان روزدار اعظم جمله اهل جماعت و اهل خانوادشان که روزهای داشتگی هاشون درگاهت به قبول گردانیده باشی پروردگار. باقی مانده شب‌های و روزهای ماه شریف رمضان به طاعت و عبادت گذراندن و نصیب دارالگردانی قاری‌ها خداوند خدمت کردوسیان اجر و پاداشش هم در این دنیا هم در آخرت و خزینه ابد عطا فرمای. اون برادرانی که در انجمن چای‌ها و قهوه‌ها و دیگر چیزها آماده نمی‌ایستادند، سحرها و سحری افطاری‌ها آماده نمی‌ایستادند، خدمت کردوسیان اجر و پاداش عطا فرمای. مسجد به خدمت کردوسیان، جای‌های آماده نمودوسیان، خداوند این دنیای آخرتشان پروردگار عطا فرمای، آباد گردانی. جمله مراد و مقصدانی که اهل جماعت ما پروردگار برآورده خیر گردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. خوش آمدید.